APC the everything Yamiri in ye. I saw no national free. Maybe a start here, baby, to me for 1 Ghana. Yeah. Now I who don't say the scene. Good. Wonderful. Okay. See a call radio so I could preach Nesani Mano. Okay, I represent be a 2 radio. Sananka Osika Sabrinum. Uncresika no more Osika. Bibi Sato because Minister so full POA. And then Yamia Shira will be at 2 radio stations. Or Bakresico be preaching on ya. Onyoko so for betting a Cassem Mitchell. Mumu be walk around free air time be happening. Comrade, the kind of chair tear for. Na Michelle ni munyama kunya kasi na nkasa. Kama wabo mentan kasi so. We dey no round the end ya. Megalia ho machia sorry. Akwankwa makonta makoda radio ho twen se bedu mi zo ama makasa. Betam du wa. Abati an se awia no mo frɛ enye ska betia. Enti obi atu preaching. Next week is so time no be agi. Etoye esi. O mama aduachi akọ radio station bi akọ patcho se yema ota na preach na de o wobosin akọ baba betua pen. Okodi gina mu kwa yeze okodi agina mu. Ya fansia aha me pese ni bi ade me pese obimpo bia no na hyase ne na enye easy but obi who say no one kodi agina metimi bintimi mo radio obi am bodin but obi who uye ya no eden okay me da sipi say watimi agi sa asem na no ede ama me nyame nhiraw na de to so biom asem da table so be say ekobe na otwe mienu ni say tape bi circulate ye wakwada Andy na tape no ekoso agrada camp Manasseh minna kasa sisi afri Germany na ne voice ka one Dominic on so ne voice wo so brand yi kase kwan awde na faso na ka akura ntimi ntobi ma no obekire onyanza pa na one wo achi palago mokofo obi fri Vienna makokunu onu ankasa nanini na hwene santem mu eye wo papa yire oluma yire a wagya ho oluma chansi wadidi ni wagya ene abrantie ene wona wofa wo yire nua pani so one ne da wasi wuye wodna koto de makotwitwa no ho niema eda ko enyankomade na wi so de onum a wo hye a bechew nti ne wo hwem wankransa de ne wanchi de papa no na de gu anum mu ahwe sagu so ene agyae wo baso trauma ne jeje wo de oba hia ne twempra ogunu obeku na wo be maso ne yesis ebe se free akobokina ne papa bi anya semkuma me abrantia kasa 3 times emenura okasae me feel last week say me chi no me ya no dum ne phone me fa no afa ma ya me hu ne ma nyina awie se ehu ebe mani pa suro obi hu wo TV so obi suro obi ka so ba soro ho a ebe ma hu aye hu enye first time ni aye dis afodie we ma say wakum ni pade aye nsenkyerene wasa brantie bi kwaso so free achim ho ba bi ono na modi ni gina asore ndu amene ne kasa no wasa ba se eye nsenkeka na no nim de o keka na kokopi bibia bedi eno keka sansem ni nyina ma fra Manasseh sisi a Manasseh se de abrantie ne dane na no a enye yie abrantie ne ba bi odi asem na kodu no onyina ho a na asem no nkanya asem no kura ka waba be yiwa no ana nka ba chi abrantie no Obofour mi jai fidie ne ma te wo ho wi asem na ti o me da ase komna me da ase wa ma bi mu a de ota me de odo mi nti asem wo yi APC ahyase enipa awa me ma me baabi eya asori a odi me ho adanse oti ase omu ena fie se wa ni din ena me dia to Sweet TV ikona me friend Sweet Mother oti ase omu ye ono ne bi edan ma me han ya o ma me mattress da so ko chinchiri board da wuro fa ho sra nya me di ama me
me started church way alone men kwa any mama le ba akos or da so te ase o twa YouTube class ni enipa o ma me na me ni fie ti mi ko ya me nya ho de start ya sorry omui ye fere kui o tafo enti so bi ka chance o ne me na start APC a eye ma me bi ne hu ogbo ene obi eni fie ma me the boys quarters o ma me mattress ma me nikunu shirt ene start ya sorry woni fie my counseling ono na kon na mkofo fie kope ni papa na ya counseling aya sorry upon the first day aya sorry yenye nipa 300 I don't know no more to me no because na me sofu di ahyasie koma yem ho ne montra ensem na wo kanu sobi eniama kase akoso wo Ghana ha udi akire timi ye investigation Ajinko FM koma ma Ghana fo wure enhye dem fi misra enidie sra sante mai sra Ghana mai kasa mai din ni nyina no Ajinko FM Andy emre bia twam oko sofo pambo benizada ko yadoma sorry Ajinko FM ensemo pie Andy enum no na susuche ewi se mi nsuro na se mi checks ye correcta Andy free mi nchen 9 years ba Ajinko FM 2015 ensemo course wo Rev Obofour ko yadoma sorry dem they too serious. The Ohio sorry afom video footage you know obe pa ma chose papa from born in Chemi. The founders of APC and Drinkin Ajinko FM na communal baby already ye free and me bana ye audio video be pa ma cho na some no police because Obofour call police and call police the matter is before police already. Ajinko FM Because allegations no yeah me tia mesre. Number 1. Abrantia ye friend achi Palago. Ye born me no friend Palago Mufasa. Matisa achi Palago ye de so boy. Na me hu ni video e social media. But Adam who are Chipalago, 1-on-1, JFK Airport, New York. Ajinko FM. Na me be too quiet. And I'm a baby boy, mama near, Omotia, Aaron, and I'm Bishiame, and I'm the whom Parago Mufasa. Or nay, guy be a mucha movie, new Fiji, no dosu, and I'm going to come in. Because maybe I'm a cancer, I still love the street. Many Chipalago Nante or Ghana da. Anyway, number 1. Ajinko FM. Come on, say obi taw. Na so tie wa sama kora na say aso kai wonu no. Onyame ne nim akomam. Nya ho na me hwe. Asam na waka to on emra na fa asam no dada. Me na be determine how asam no be. Masi enkwa case no ko bana de nti ameka segwe no. Masi enkwa case no. Your investigative bodies will country ha eno nkoa benisi assembly dance e twa bia dance masi de eno nkoa kora no masi owo hospital masi la bushia 40s owi our hospital number 1 wanu ewo fie masi owi ewo hospital wanu ewo fie owu ya so nipa obo me wife amane ye friend Atta maame the wife mponu woni omude ne nante ma ekodi di wo adum Sambra Ajinko FM still no onim sane maame ewu till anwumre Masi wu ya na mininkan
na me nyam starte Accra asore ahon kwa na kobana me yi say massive de no kwa discredit all this case nipa omuteki in charge awa massive no ho akokare dia omunyansi hine no sese do ha akire no ene massive nua bema your friend of Akaya onya ne ba bi ko ena ni nua bema your friend of Akofi ene ni nua maamu omo ye very strong omo ye ma omo digwa me ko yire ne tesa asewa na sewu massive body ama mimi di mani hunu bi no e adeda wo mpa so obi e kohwe bi owu you comfort not teaching hospital the facts are there Masi Helena Ekia Kwachiwa owu ewo comfort not teaching hospital na ye den na ye de body to dem ma me Ajinko FM Azibu and Ghana should not forget. We can't say we Yohana Marupe. Ebe can say Makoto and my Yamadiniama. Marupe ko can say no power FM Sunan. A nipa or interview Marupe first or interview no what tender TV. The friend a bigger quiz. Akwasipa madam o meyina no me ba no me problem na yam print Marupe call list se Marupe papa bonti abeka no kore se asem no dawie mu no ne big akwasi kasa no ne maami bi su wo krom ha kasa Ajinko FM ana yeyi Marupe TV by soon we interview first. And here number one, nipa wadi nipa wuo semba to me so. Marupe okowie ewo big akwesi program so. Esa sembi edika ho ne PF. Kobna Manasseh wakasa se CI. Minim no wi aseda. All start ya ba kan nsem no ochia me. To me for so kuhwe nipa me video ne da ho Manasseh kan nsem nyina wie wona tu ehin wo wie ye oh Ghana should not forget this if you na andi mu ko transit in ko wona Manasseh so wie bi so called exposé no e ho no so ko wie ye that is number 2 Manasseh so tena ho ka say me ma ko sa efunu dia kwasi obi asore there efunu dead body efunu efunu awu akosi obi asore dem o Kenya ase Ajinko me ma sore wo Friday osofo no kana se no ya asore Saturday me so me ya asore Friday Manasseh timi jira Ghana se me matam efunu ebi akosi mejo asore dem Kwamra mene na sori dan amen mame mo kakra abusuafo ha ya Ajinkwa sabre no ye ne Obofour na ebo enkomo Mr Innocent ene ne bo enkomo no APC asori founder Sweet FM ni wura no na e kasa no Sweet FM wura wa mama nko ye adwuma ho no ono na e wo so a o kasa no kwaku mame mu so wasem wi adan na wonko ano brebia no nipakun ene ye de to so Efisa abrantie bi bae se ososo enzima ho bebo kokum nipa eho asem beje entre ha di se de andi kan beka ho a anye tre ya be obran sa abrantie no bebo sa abrantie so ko me choji ko ba bi o ma atiefo adwere nko ho sa abrantie no so me chie na ye beli no TV ba so no kwotena ba ohire we dia wo kan ni na kosi sen oh Asia na de jaya efie na yetenam da bia ate me kuni pa bopo ne ba na efie efie ba mi nim fie kro e wa htan na se bantama Ajinko FM obra yedu bridge na me cross sesia Ajinko FM okay ena mami amenka tender TV
tentative na ni nyina akoso so me busa se adan bawo komna adan na beba ana audio wan so aba abonten so no the CEO no aso timbi eti nipa kumbia ye dia to risu bia every one place ana meteno kwaku ba cho obi the message bi aba o se de wo kan nyina no em se omo nyina so omo check records na no kre ni nyina ho ne firi ni nyina tender saa be pemba bia edu sisi no no se mi musa se agrada wo na twempra pen anase ope no anase woni no wo suma si dwa bi na bi a ankoyi ana odo bi wo mu ana mo pem ho ana Davida mene ni suma si dwa bi a na adan kobena onyankopon kwa na betimi a kire yemra Vienna no so Vienna no eyo bi adwuma yekọ okoje yani night club ho sa 7 as 18 place obi atimi ko abante eche se mo kofa wo ba ho te se ma mo gigina kwan ho de onya ka papa obetinum ho no twe manfo adwene ko ba bi pa kobena wo se na me ka se asem no wo police for nsem I know but person wo de ye ni e ma na Ghana for se ni police for nsem asem no wo police for nsem but asem wo police for nsem ni court etimi kan e ko do court there o da ma mi kula ho no ma enti Vienna ho no wi ya no sen Vienna ho no kobena na mi gina ho yi ibusa o question e ma papa Ajikwa nyado enya na wa bonten o da me ka so ba ka se ma papa o mo bonten obetimi afa wo mu so ka ma papa de on ka bibia o yen kan shema no go yen san jiro ni pani komrei ye ko bank me drive me fa bonten me ba na andi asema waka no onu aba ka se oboa but the all force wa je bi se bo for me ka se asemo community a wanka so hu ni say it doesn't have merit ni je we se mi ko jina Viana uri ni paru do be hu me na me ya bo akansa na makofa de de achezi man ko pe oba bi o sheto kurum na me wiwi ame ho akọ se bi amame se bi akuse bi eburu na dwama ya ba o ta gine sha ha ne mo media akoto apampa so ti wi asese bi ripa me ya public figure na se menim de me ya na don't I know who I am Ajikwa FM how Ajikwa enti kwaku me ti fie no bi ko fa ba o yeah enti dia ya no me tu car ti dia na beba andi trim uye nipa uye sofo uye nipa ho adwuma ya kan psychology ya nyina no asofo omo ya adwuma radio so politicians obi asua psychology onna nantepe dia na beba nipa trim a obetimi akotena baabi etimi kan sem se gu hu finza obra ene mu sa se o papa yire ansa na ndi e be kan sem we no nya adwuma mame o the last time me hu andi not tender TV me wo video da ho na obi la no ka kire wi ase nyina sa onya adwuma mame andi asem sia no defend mame na tender TV ene dia okay and the Andy once upon a time became a supporter and a defender. And the me sense be fishy say till I got the woman arrest and within 2 days Andy started to work as a mommy. And the me who said the issue is it looks a syndicate as a planting or something. Why all of a sudden the boy began to talk and that audio was released? And you, obi aframe I will never talk apart from you. Because the minister sorti as and said, "Dear the ba malope su trimo no so ka de okeka ye no." Ye busa wo, later obe pa acho. Asema ko court no mi nchire no mu kese, but you ko je no de meka. E dear the ba obi trimo wo simi na kokum nipa wo dwomoro. Later the crime of playing any poor cancer, and now missing a ball. And then, and they will be the partners coach the shadow so open and Guasiana. Your case in a Bayan was fabricated. As you need Papa Chrome had to kill your time. Case in one side and the south side the meeting can call judge the injunction at Tussle, so nobody should order.
Okay. That's side but you go jail now wako aba no de. The only asem ba no wako jail. I was so better TV na ogu mani ma se wo so no pa chew. Nti how dey make me aka but the main substantial case na ye kan one sound dey me gini nka no. Good. Na oluma ere so tesen. Oluma ere kwa na eme ya. Oluma chance we didi mu na young boy wakofa. Oluma ere. Yes oluma ere ne to kakraka pa. Na me oluma wa ya kokora. Edi me ba anyen na. Ama fa fi ne ye wo. Yes oluma ere no cross na si wentu e young woman. Edi me fa me yire me ba o me ja me yire papa sei. Koma me mitimi da. Me yiri sunsun bo fam so kura na me nyan sa oba wo be be ma o tie fo me tikim kobra dia me pere me nya me mani gitu o me nya ka space da me nchen when you na me kwata na sabi o se me didi ne me ja bia na me didi a na me se mami e wo makono de ho na me go di akiwade to no when you original kese pa original na me da ho ntimi kwa boy kiwade di oluma ya boy ja ho aka. You know, the boy has confirmed to his own case, he said. But the media person me kini pa adwene ba so ne say if it was planned and then free different various sources can be the problem. Okay. The mini plan ne say ade na asembia koba eye Obofour. There is some audio. I want to push some people when they come out it will be released. Okay. But me jani you know a court for now. Okay. Come the person say why say nipa biara obeka Obofour ekum nipa biara no owo 1 cent akọ endi. Kwama fo adwene ma ho. Yeah, me time into no ye be wrap up. Say no Vienna ekum no enye no kre. Oluma ayere no so enye no kre na o ka shama no intimacy. Enti ensema wo tepru nya enye no kre wonye. Menim ho de. Okay. Enti ene aye ka say I think say na 4th. Enti ene 4th. Let me say after 2 or 3. Where do we go from here? Sofu. Kachi Ghana for nyine tie twi governor. Say ye di nkomo. Nsem ni nyina no se nya no kre. Say efiri ha ehefa e na ye ko. Den na Ghana for. Because now pass ye ko no ansa na ye be kasa wa. The case is before the law. Jabi enya no law. Police for some dia. We have every right to discuss it. Okay. And yeah, say be ya. Asam no police for nsem. Okay. Enti ne say wa police for nsem a me suma adwuma no. Me boni ntokro won nsem ma no kura pie. Enti me suma follow up na ba bia asem no me suma kofa aba. Amba tiefuo nyina te se aha na asem ne den ewo. Na da was fa be me ya enti menna because nyankopon nim se wo kwati me ya de chesa. Da komna masati case study bia to wiem. Okay. Viana de hwan no ya nan se bobi anhu. Okay. Bo pa ma o nsantwrofo no obi an ko kubusa bi kura amasi wuje. Okay. Na fa de aka nyina fa de aka bia busa bi 2 million hours I was explaining to you. Eno nko akeke. Bedase kwaku. Bedase. Abusuafo APC founder Obofour na bete ne nka ewo agenkwa. Ne nyina wo tape Manasseh e de ba abonten no. Baba so wakasa pa yi pa mebusa no. Ye se mebusa ne bia de wo senka wo a wo hwɛ me na wuti mebusa ne nyina ma wo. O se ne nyina anya no kore. Asam na kodi aban mu.